Okay, welcome to the last hour of our program. Adda kami Manen. Dito lang nga po 98.5 IFM, iti Idol Tang FM. Of course, kas ka daw yan. Dinumingo ako nga may ag-guest na iti grand finalist tayo para iti search for Ilocano Idol 2019-2020. Dito lang nga po IFM. Kaya itatangkan ito. Kadotay nga rin po iti third grand finalist tayo ni ading Jazly Ann Nicole Bulan of Labinab, Kawayan City. dahil tama nun, maragregata na mga pronounce ito. Dumama, malilito ak. Labinab, Kawayan City. Okay, paki-describe mo man, anak ko, what is in Labinab? Anya ti, no i-describe mo iso na, how will you describe your barangay? Ko, sir, ti barangay mikit, nasisingpit tao, dita, sir, napintas. Oh, nasising po, agipad pa daw, ada tinanatang kasi. Sir. Okay. Aside from being nasingpat, anapay, iti basic characteristic na. Sir, napintas, kinadalos. So mga abak kayo nga road, iti clean and green no dati po contest di munisipyo, mga abak ti barangay yung. Madik lang amo, sir. Ayan, ayan, so how far is Labinab to Centro? 5 minutes travel lang, sir. Ay, asidig laeng. Okay nga, ijimot lang ti ayan dati pagbasbasa am. Idi elementary nak sir, Jay na kagbasbasa. And then the high school, tata? Itanak Kawayan City National High School, sir. Ito mismo sentro de jay. Din, sir, Taturayong. Turayong, okay. So, pag-amok talagang medyo nalaing ka nga sumaritan, ito Ilocano. O sige nga rin man, basta mga rin ito mga kablaaw. Ayan, kunwari si Kadaita, good PM, kunada. Good PM, sir. Hello to Christian Daligcon, Bea Dagdagan, when si Agalot from Roger Daligcon of Rizal, Luna, Cordon, Isabela. Pakito karaman, Jay, no agsarak tantupay. Salamat. Ayan. Ay kano agsarak kayo tupay sa J2 tanaman. Ayan. Okay nga rin, tagitidumdum nga gaket, kablaawan man, ijaya barangayo. Kabkablaawak man, dagiti dumdum ita nga aldaw. Kastam ita barangay mi, dagiti tita ken titok, damami keni lolok, dapapang ken papang ko, keni tatang keni inang. Ken kastamet, dagiti makadkadwak nga live band, ngagding dumdum nga ita nga aldaw. Ayan. So, sino ti arranger yun di jay pandayo? Dati mga areglo ti boses yun, sino ti first voice, second voice, ada ka di? Ada, sir, no minsan siya kasi, sir. Sige, tegar areglo. Ay, mandi, sir, no, agpapa-areglo nak, sir, ni Sir Marvin Agne. Ay, ti agar areglo ti kantam ni okay. So, in every band, dati mahong kunadang leader of the band, isong adadi kantang leader of the band, dati mangitata ulo, sino ti leader yung DJ banda? Sir, no iconic ti pagsurusuro takit ni Sir Roger de la Cruz. Ngimno ni Iconic ni Roger de la Cruz iti Rojas? Winser. Apo ni Rapang? Winser. Apo amo, dahil talauna. Ay, Diyos ko, nagraragsak nga kadoda kita. Iconic! Ni Rapang, Joyce Kuwai, dahil tana panarata nga bakla. Ayan, kaya ayaw miso nga kabsat. Di kabsat na sinagan na ni Patakon. Ni Sir Marlon de la Cruz. Yan, ni Marlon. Dagi ti babakla, dito Rojas. Kumusta kayo dito? Umay kayo pumasyar dito. Ay, taikuspilyo, dagiti babaka nga kagurgura ya. Anyway, apo dagita apo nga musikero di Rojas ket nagsaya at apo nga kadwa ta edisi kami ket napadasa mi mo nagkukuyog. Ragragsak apo ti mapaspasama kada kami awan ti papanugan mi. So kada kayo tanga duwa rampa. Handa nga bakla apo nga apo no agsasarita ta talagang trulalakas la bakla nga trulala. Okay nga rad. Anapay aside from iconic, anapay ti pagsusurutam? RMB band, sir, ni Mami Roxanne. Ni Roxanne. Oh, dagiti kaapan, dagiti kwa dagita. Dagiti tagarohas mo la. Ayan, Roxanne, good afternoon. I hope nga someday kita makapagkita takit. Amom ka dala na surusurutak iti mga grupo mo. Umano niya dagiti nga. Iso nga kapo nga pati siya mairam-raman ti apapayo. Anyway, FDD is always welcome. Kaya mo mati makijamming dito ay Adda kami Manen ading Roxanne. Okay, sino pa? Iconic, R&B band, sino pa? Ko, sir, MAM band, sir. Ni Sir Sam Sales. Oh. Barbaron sa Sir Songadiyo. Bueno, kung unay kabisado ito na Sales. Okay.
Hangka sumursurot ti Agustin Band? Ay, an serta, madinak nga paypayagan ni mamang ko unay nga rumrumat at adayo sir. Well, actually, Agustin Band kat di jay the majoret na no ka. At ati tarang papapap na. Okay. Anang araw ti umuna nga iparang mo kada kitay dumdum nga anak ko. Atay kanta nga basol ko ka di sir. Ay, kata, dik amo, no, sinti making basol di tagat. Anyway, to give us a basol ko kadi in her own version. Pitch iti normal kano da ito. Hindi na kano kaya iti abnormal nga pitch. Ladies and gentlemen, our third grand finalist. Antabayanan nyo gayam iti grand finals na po sa Jeto F1 ito na February 14. F1 Kabatuan, nagpa-reserve kayo. Basol ko ka di, nulipaten ka, kaun ganto'y puso. Basol ko ka di, nu'y waksikan, dito'y panunot ko. Jakon madaeran, tipuri sasaem, let ang maruong ko. Amang lemes, manggudas, tuy biyag ko. Awanin day di ayat, anang balot, na irot, akawar ni ayat. Kasman tiyag kupas, tirag sakin na samita balikas. Namatiaken ka, tanatalget, tuy puso ken rigna. Ngem gayam, ubaw ni ayat mo, di mapagbiyaran. Awan ser-serbina, di ayat nga inakin parik na, nga inak tinagibi, di talaken namnama. Nagsulbot, nagbunga, dagiti nga arapaap, nga inka minuli, ti kariken sa pata, nasyak total pumusay, langgip mo tulaeng, mangbiag tinaglabas, na ikupin na nakalmanta, naputara kanta, arbis sa mang pasangka, tinakeltay nga ayat. Jak namnama, akas tuy ti, hinted mo akalak ama. Inyawat ko tuy ayat, gempa iti inkain supapa. Kasanuak pa'y itan, imbat hintoy pusok nga agmay-maysa, nga aglakam impaay mo apanusa. Awan ser-serbin
bunga dagiti nga arapaap nga inta minuli ti kariken sa pata no siyak tutay pumusay lagip mo tulaeng mangbiag di naglabas na ikupin na nakalmanta naputara kanta arbis sa mang pasantak inakeltay nga ayat no siyak tutay pumusay lagip mo tulaeng mangbiag di naglabas na ikupin na nakalmanta naputara kanta arbis sa mang pasanta nakeltay nga ayat no siyak tutay pumusay lagip mo tulaeng mangbiag di naglabas na ikupin na nakalmanta naputara kanta arbis sa mang pasanta nakeltay nga ayat nakeltay nga ayat tinakeltay nga ayat. Ayan, kat kinansyon na po, dati basul ko gati, dati winning piece, DJ first nga contest sa'yo, iti DJ bayan nga istasyon, iti pamagat na etiket ayog ken sirib, and that was performed by Venus. Nalipata kapilyado ng DJ nga contestant tayo din balong nga nag-championan. At talaga mga inalunos na DJ kansyon iti inik ka natin naidumdum mga flavor, inik ka natin nakangato nga paset na neta. And nagmaya mga amin nga kansyon na basol ko kadi. Kaya lang kat handa mo i-request ti salaan data. Di kadi basa. Okay, when handa nga i-request. And kung nga ro di ti ko opisina ak nga dumdungag iti radyo na minsan nga apo kakarigap da kaya kanta nga dingdingin ako nak. Ay na oreno dingdingam da kita awan tumula sirbin og kasar ka ti tukarto kat puro maulawak Mildred nga papaanag. Di kadi anya ti most requested song tata kada kiti pagkankantaan nyo basang kaskasaran events. Sir Ajay ko, si Siwit, maulawak Mildred, kin Ajay Tagari, di ko ni. Okay, ano Ajay? Di ka mo kami title na sir, baka dingdingig ko lang. Yeah, duaya iti away. Okay. That was our version of the song. Nagmayaman ta, mairamraman dagiti kantami. Anyway, anapay ayati mabalint nga pagtungtungan. Iti normal rate mat ako dagit iikwatan apanta ipablaaken dagito sikreto ti banda. Iti normal nga talent fee iti singer basang ko sige hantang mababain ibagata ti pudpud no diti air. How much is the normal rate of no alalanda ka nga kumanta? 1,500 sir. 1,500 day and night DJ no kan. Win sir. Awan tilaok na nga dungaw dino natayan. Awan. Kanyami ako medyo nangina ta medyo dumungaw kami basit yan diyan Mark. So maglaingan na deta. Anyway, 1,500 for every performer. So nakatado kayo DJ nga perform di kadi. How many singers in a certain band? Talo sir, minsan dua kami lang kas dyan. 3 singers tapos upat nga band players no small band lang. Upat lang di kadi. The keyboards, the drums, guitars and bass. Win sir. And dapat tambourines yo? Ada sir, mga alada duwan ka nga dancer. Duwa nga dancers and 4 band players, technicians. Win sir. Para bagkat. Win sir. At dapat, Diyos ko kita deta may isang baranggayan. Samantalang 84 decade duwa kami laang kompleto agijayan. No duman ni John Mark ti aga tamtamburin. Ayan, so very complicated no duma iti agassemble iti banda ta nakatado ti aywanam nga tattao. Ngano nagpasok no ti drummer mon awanan madi nga makapag-performen. So sino iti kapintasan para kayong kangakwa nga anya ti karakter iti kapintasan nga surutan nga banda?
Oh. Di na disiplina kin nasingpit, sir. So it's not the talent fee. Di hanga da dakkel ti talent fee na. Mandi, sir. An nga mit aji talent fit mapan ko kamin ko sir. Di pagsurusurutak no nasingpit daddy. Mayat, sir. Yeah. Po mister kami nga sir. Sa bagay uray da kami mit kini jan mag uray no libre no daduma ti pagkansyon mi basta nasingpet da kijay pagtukaran mi. Basta da makan, sir. Pambaran nga magipangan. Anyway, anya ti sumaran nga kansyonan para kadagiti dumdum nga kada tayo. Ay, agor ka. Anya ti mensahem kadagiti kapadpadam nga contestants. Lalaingin tayo. Pwede. Ayan, Good luck lat ta kanya tayo amin. Yeah. Adya lang. Minsan. Okay. Actually, agbalinto nga concert type the J contest tayo kasi it's a Valentine concert of the Fordek Dubaw sa J F1 and we call it Binnalintinuan Idjay Kabatuan and featuring the Fordek Duo and the grand finalists and grand finals for the Search for Ilocano Idols ko na. So, dagiti sumbalik ti Jay adda kwartana ta siyempre adda bayad ti makan nga madama di Jay care of our contestants kas Jay. So nga Rod, she's going to do another kansyon mga sumara no anak ko. Din, sir. Ano? She's gone, sir. She's gone. Okay nga Rod, our technician Sir Deo and John Mark i-prepare yan di kantaan na napukaw ka nun. She's gone. Dahil nga ro din po, iti third grand finalist tayo to sing She's Gone. She's gone out of my life. I was wrong. I'm to blame. I was so untrue. I can live without her love. My life, there's just an empty space. All my dreams are lost, are wasting away. Forgive me, my heart belongs to you. Lady, can you forgive me for all I did to you? Lady, oh lady. She's gone out of my life. Oh, she's gone. I find it so hard to go on. I really miss that girl, my love. Come back into my arms. I'm
I'm so alone. I'm begging you, I'm down on my knees. Forgive me, girl. My heart belongs to you. Lady, can you forgive me for all I've done to you? Lady, oh lady, oh my heart belongs to you. Lady, can you forgive me for all I've done to you? Lady, oh lady, my heart belongs to you. Lady, can you forgive me for all I've done to That song was brought to you by ACS Manufacturing Corp.